Miturire ya mbeũ njithi 615 kuma Gatundu ya muhuro riu ni irikitie gucenjia na kuoya mwerekero ungi thutha wa guthomera kothi citiganite cia moko iria cikoretwo cirugamirirwo ni kigina kia NGCDF gia Gatundu ya muhuro ni undu uria maugite ukumahotithia kwimathira uboco. Nithu twaingirire training ya mbere na no nyende kuga muhecimiwa ni atuteithirie muno tondu turatuire tikara na gukubara no riu ne tuheire gakothi gaitu mundu ni aguka akwira haha ni harendekana andu maiganona uthie urute wira na wionere kindu giaku. Turathie tugathomithio about online classes, tugathomithio maundu na online works na bado computer packages. Ni tũteithĩtie muno tondu at least ni ciratu create job opportunities. Uniraona twathie kundu kuu turathie tugabundithio maundu na graphic design ora andu ni marathondeka poster njega piu. Imwe cia kothi iria mamukirite ni ta cia plumbing, kuruta mawira ma nenda-ini, cia salon, mikawa gatagati-ini ga kothi ingi, undu uria maugite ni ukweherania namba nene yao na maundu magithukia miturire yao. No kuringana uria maundu mari irenda mundu wina kothi yake, mundu ureteithia no tigutegemea ati kila hende no muciari ona ukire witegemea. Program ino muhecimiwa aranjiriirie ni guteithiriria mbeũ njithi muno aingi matigane na uhuthiri wa ndawa cia kurebia na mawaganu mangi moneka matura-ini. Mundu ni aiyire tukandania tumikorofia ogetha kindu no riu mundu na kothi yake ri ni agwitwo kawira athie arute na giciringi yake. Mwene wake mubunge wa Gatundu ya muhuro Gigi Kagombe augite no yo njira ya kuhurana na wagi wa mawira gatagati-ini ka mbeũ njithi. Graduate watu wa catering, hairdressing, beauty, plumbing, electrical works, automotive na computers. Hizo ni skills kibao zenye ziko na hawa sasa, zenye nyinyi mko nazo na zitawasaidia. UPM wa automotive anaita plumber na mkanja, msewa plumber na yeye anaita msewa automotive na mkanja. Kagombe athiite na mbere na kumenereria ang'etheri ya thirikari akiuga ati maundu maria gicigo gia gatagati wa bururi kirabatara matingioneka andu mari mwena wa mung'ethaniro. Skills kwa vijana si namna hiyo. Asa wewe nikuulize, hiyo mambo unaona kama hiyo pesa tunaweza enda kuchukua wa Munyoro? Wewe wa Munyoro ukienda utaweza kupata pesa ya kusomesha watoto? Hiyo pesa itapatikana kwa mtu ambaye akili yake ni timamu, ambaye anajua ni kufuata serikali. Ngirifotra Inooro TV kuma Gatundu kaunti-ini ya Kiambu, nie njĩtagwo Werũ wa Mwangi.